Jo jarin jo matea tina na nikana ikarati montoro jiron tina jan tuna nialai te pogo na mana pen rate apa ko rate kasur lagi punna jala nagi mate di apalagi rate montoro pada si kita kita picture banga tablin ta motor ka ban na motor karate minta kacikur karengang jomi jadi teki pacapa mana keki mai di atas mobil, di atas motor, di atas pesawat, di atas kasur, di atas apapun. Ingatlah mati. Ingat mati. Karena mati bisa datang kapan dan di mana saja engkau berada. Ya mintu matian atak kuliah ni kalupai, pa itu pun neto tak liwat-liwat talasa dan ne kupainga gue orang mati ya egang. Gasingka mati ko na atas sapit yung matano ya kan karena ne mati ako natin nato na baji ane pasyapangan ne balas kinto karena ne mati butuh persiapan parali tawa ribo ko kanjong ini kamalakan jangan sampai mati pinampa jaing kana weh ustaz karen deh ngapa nyo nakamadudu batin na mati ko dong bukan ngapa na hele manasanu ko din yung ngalle ustaz bukan mapunukan na kama inakanaka niya kanjan na mati bukan na kaun tu salah ngapa ko salah sos ko na ngapa natin na nagpisang kanya ano ko diya pun na niya dya ko inakanatin nyo ko chini kanano ko diya kung ngapa pa nusot takam piti kana kanain kana no koding ngalle anne tanja na to nakana ka gujini ustaz ta sapi-sapi matana iyo nampa na unti-unti kalin na ustaz ay may mitray ko bigin na karinge ano ero kamatong ito kapala ero ka riba kung najarin no koding ngalle na kaning apa pay nga pa nakamadudutan nan na kung kanoy po nakamanyutan nan natiayin to no koding ngalle nga pili pa ustaz kodi batinan ngalle nakana nga pa no kodi batinan ngalle sampang kodala jadi pun nerok ke mati bajit ya kok dah lagi betul masa kodal penampala mati bajit ke pokoknya siapa yang tak mau bertobat dari hidupnya kodal sampai mati kodal yakin mati kodal ditanya mau ke mati kodal aku tak mau jangan jadi orang kodal betul tidak ajari itu bajik itu panggokanta bajik itu amalatta insya Allah mati bajik kipa siapa yang mau jemput ki baik-baik pun tukok dalaki puner kini jemput segam bajik jari kita tu baji te kami batenu lah mati bajik pun na caranu pas dia bokon salah antu tau ni jemput ka tergantung jingkaninai contoh menerilino pak bu mana po yung polisi jemput ki katau bajik kita na to na jemput salah-salangki nakibasa to niya na jemput polisi basa to niya na jemput tentara sampamanya may ceramah misalnya di 726 atau di Kodim atau di Polres atau di Kodam pasti tentara yang jemput ka ang kamana to tentara batu mai mana nyo po si ria si tiri anya jaya pala garat ta batu na ribala ano tena na garat ta kamatongi tentara tena na lulusu kamana barisalan na loyo ji assalamualaikum Pak Ustaz ku kan nampang ku naman to tentara loyo kam ternyata man lagi seke-seke padahal rikan turu nanyo de napa binagana kamanan hai kau jemput Pak Ustaz siap ada sigalin na ba't balak ko assalamualaikum ya bato ko mari balak ko gora-gora mo kanyo kana Pak Ustaz sabi ko pero nagupwali langsung asulong ka na bro ya sigarat tayo tau iya kan lu mo gibat tumay pa karena to bajik na jam pukasar rimanya na tino guminawang na nipacay ko ngarigator salah sigari kan suruh ceramah sambeang jok batu may baju ki batay ko na jempo tama giribalak te sapatu na ba napasulok pa koso na lay bakan nyo ko dong kutuwa kisulu napasulok nyo kuso anan nyo nampa pa ipan suali pa ipantarak asim matutina pa nasulok kuso na takkalagukan natin may pasuluki kuso taga tinaman ka pa ingka kutuwa oy ipantarak ni suali anan natin may pasuluki kuso tak dengar tawag ka suali kuso suali te na jari tertamo ko ka padahal sampai dulu din jalan karena senyum memang pengadikat mini suruh jemput suluk nih sesana gorong suluk kenapa tak habisin kosong iya kan
Jo bayangkan ini bana tantara mamu. Nampatnya nana tasir main jam puka, punani jam puka. Ruan jo stiri kayak sep atenden stiri. Bahaya dia balu aja. Nya tatal. Nampak nak ngalaman tuh nggak bahaya. Nustas kamu nagapon yang ngapa-ngapaan dari luang ikatin sampean. Nah rioto langsung kayak pakai buat. Dia pun tuh baju kini jemput. Nah rioto langsung kayak. Silakan naik Pak Ustaz. Naik iya kemana tuh dipersilakan aja. Naik mempo bagaimana Pak Ustaz? Kencang apa pelan? Peristawa dakwah. Ya, pilih mana Pak Ustaz? Angin na karaing atau angin na Japanga? Ku karena penatian nya na bosi, angin na mau karaing. Nah maksud Ustaz, panai kaca iya. Hingga puna bosi, angin na Japanga. Maksud Pak Ustaz, panai kaca iya, papaja pas iya. Nah karena por mente Pak Ustaz, tina lu pore, kamu memantongin jero katalla sana. Nah pajak paminyo main to, batu main joran dipersilahkan ke senan, disungkam pakai boto, silakan turun Pak Ustaz. Sudah sampai, dijemput lagi dengan baik. Punna tuh baji. Coba ben punna tau salo memang to mo ni boya. Salo mi rekuk gigin na polisi yang boya ko. Kenapa mo ni buntul na kana na lari ko. Tena na kana assalamualaikum. Pas baju-baju kana cek kana polisi. Na lari ko. Asli mari bawa ko kapasitol rasi pelur. Amin de mami na panangan natin aja patin aja ko. Apa? Naik rioto tena ni kana silakan naik. Nampailah kadang-kadang ni kana pasimpa. Irate tak buang. Apa na disongkean ko pakai buat atau to tena pakai buat nang jemput ko. Pilat negara palang-palampa, puno tak rimba-rimba ponino riboko. Waktu mari kantor katanya kan silakan turun nampak pilak kadoro na ditindrangan na. Jadi pasimpan panai di patindrangan panau ni. Tahu ngapanyo tahu dal. Ini logikanya. Iya kan? Seperti itu logika penjemputan. Penerok kina jemput malaikat ke sedang baja. Jari kita tahu bah. Tu baji. Tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wabsiru fil jannah allati kuntum tu'adun. Apa ibat tuana ustaz kipilang ngeri baji tatanazzalu alaihimul malaika nautusut rioleng tunaung Allah Ta'ala malaikatna punna tahu baji lanian lenyawana. Malaikat siapa yang diutusnya? Tongang kana malaikat rahma arena. Untuk apa ini utusu? Naung kitna bisik-bisik kiritoli kananta. Allah takhafu wa la tahzanu. Tiako malat, tiako bata-bata. Maka tinasan na nyawanya. Karena niya mo pasangan kana tiako malat, tiako bata-bata. Bata-bata.